Chomi. Nna ke re ke tlo o botsa hore ba ntlo o tshwere jwang. Mamela yo yana ko je ntse le reng ke di etsahetse ke hlompha mpe sefelo seo mara o salang yena to duele wa ka le wa ke tellwa ke ntja se katana sa ngwanana fela se se tsebeng le go se tswa ka ena e tla mo le ngwana Kgathetse, ntshwe mara wa tseba. chomi ke mpana le khopo sa lekso ya ke tseng ai e ke gaone le Ela nna ho nna motho nnyela hle ho nna yo nnyela yo nna Wena ye manto ka o lebetse. kampane ka ba mantwa shema tsonga ke lona o batla fight o batla justice o batla ka o Ka le Watsa ke le tlhokosha ene mamela ko jotsa go nna ke motho ba a tlhato ene nna o tlo nyela Chomi ke ke ya ntja eo batsa ke jwale. tshwara tshwang tena Chomi re ke mtlwele ke a mtlwela ga ona le mtlwele ke mtlweletse Chomi. chomi ba sha hari ke thola da Show. Ke sa. Ngwana wa shaka go bang se Yo, tselo ha ke tla ka tlo ke tla eng ko kae. Yo, ga frente tsona da hlanya se. se o re ma tofet Yo, don't say it. ya Chomi ka. ke a shebile ka ke tsa eng injile like ya least ke ntse le batla mo founung bontsha yona Mara es long e se kgotsofetse mokgotsi a tsona ta. oh Yo, hle, o tlo mara. Nna ne kopa ntho o buelle monana hle. ha na bothata Ka nna wa. sa matso Yo, ke tla nne re bue. Ngizizwa ngibusisekile baby go la ratana le motho Hai, ha re tlohele. Chomi go etsana jwang? yo ska tshuwa ma la ke se tlo go something o la ke nna ntshetseng we naga e ga o tshwane ke kgotsofetse shone Ke mang jwale a nsebelang video? Ba qadile jwale. What? Yo, ene tlameha ke poste no. Yo, ba ska mpra. Yo. Ene ke post. Batho mokgotsi wa ka banna. Ke post mo.
bathong. Girl. What's going on? What's up? Bona ko o what's up? Ah, mo ke shi. Ke shi le tsemo. Ke video. Ke video. Ke a bona hle. Ah, ke la a hle a ti. O ne tsala. Why would you do phone? Ah, ke re ne ba tlo ntshotsa ho etsa etseng mo baneng yana. Go mobile. Ah, ne ke lo kopana le guy wa nna tseba ke. Oh, So le bona so tlhela bo video mo tsalang. Ah, ska wa ga se tshong ke ntho tsa ka thola. Okay. Re ke shipa la boipela ntho tsa tseba na ka rata mo go ke ntho tsa tse. Sharp. Mthapile tima phone ya ka fela. Hai. Thapelo e se go tlhompha ka ntaka tso faneng. Ah, fe wa tseba lona nna tšhelete and like savings ka mo ngwana sekolo itsa mo go shapo. A ke shapo wena. Ah, wa tseba. Hey, anyway, mara so tšhudu kae? July ska mtshotsa ka snice santone. E le go ba bona ba bua eng kana kana. Tone e bile ntse sembora le mbora. O ishotse go mo ke tholang teng ke tla betsa hlanyeng tina mme ntone. Ya? Ah, Akala le. chiba. Ausi ke No bua eng? Ke Le bua motho eng? wa ka. Mogotsi from when? Bona monate o batla gore ngwa tshwala because mo tsala. Ah, ha lo bua le ka yona ko telele tse. Na ka tsalele tsa mbotsa wa o sa ni. Ah, batla make botsena ke gona bua le. Jalo botsa nna. E seng ka botsa nna. Gae wa hao. Okay. So wa o tsamile nna. Starting from today ko paska go bua le yena. Bathong wena. Ke nnete go ba go tapi. Na ba bolena ba qala ha. Ah, Ke Jimmy ke teng strateng go. wena. Mokgotsi wa ka. Bathong wena. Re bone. Mara le wena o ntshetsang. Bathong mokgotsi wa ka mara. Ke bone ko bone mo di-video. Video e feng? Ke shebile mo sa tsentla Facebook sa re bona he di beef tsa ka se a bathong. E se trendile kana kana. Se ke bone ke dutse ka tlung. Se ke tsebo se bile ke tsebang ka teka ya taba eo. Yo a hle. Yo ai. Oh shame. Ha ke ke go etsa etseng? Bo ke ba ba ntlela. Tahle. Ai Yo ntsho. mathata. Mathata hle. Yo mkhutso ka ngwa go ba shapo hle. O teng. Yo go go batla tlala hle. O location le na kaofela. Yo Ke metsa na. gele khona ha nyontsi. Ho etsahala ntho. Yo ke ona wa tlala on location le na kaofela. Ho etsahala. Ha o thabong ke yena. Ha ke re ke mo ke yena. Ha ke re shopong ke yena. Ko re ke ona location le na kaofela. Mama, lo ke se bui fela ntho tsena fela o sena ntho e etsahalang. A ke re tla mo bua go etsahalang. Ke thunya e tlale. Cause nna ke hona le misunderstanding a ke understand hantle. Thunya e tlale ke le shape video ke post Instagram. Go ke le like ke le tag o be mnat. Ke le bueng ho etsahalang. Le ona. O etseng? Ko ntse. Ba thuhle. Ke ene o etseng khotsi.